laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam. Joni ara mudditi ardiɓe ɓen landade ɗo. Naam. Salamu aleykum wa rahmatullahi. Ok, on jarama. Haɗa landugal ngal ko si tawi goɗɗo yahi ñawlori tiginde o yaha wallina tiginde nden ɓe halda dele ɓe haray tiginde nden ha e lewru kaari ma ha hitande kaari sa yoɓa Allah ha nde ñande haray tiginde nden haray nde luttanilam ɓe dakkora ɗum ɗon ɗe so tawi ɗum ɗon kadi haray ko riba. Non ɗum ɗon haray hina riba kono noon haray si tawi joni ko watte tiginde haray ko tawata ko jonnuɗamo kon hino ɓuuri ko ñawlima kon valeur ɗon si yahoyi ha hewti o wawari yoɓugol karama koɓen ko ɓeyni haray ko yeeyugol tiginde nden o ƴetta yeru mbuuɗi makko ɗin o jonitama ko fawti ɗon haray ɗum ɗon tawaka ka riba toon nan taw si faami naam faami ka assalamu aleykum jarama. waleykum salam tullah. Assalamu aleykum ustad. waleykum salam tullah. Barka boy ko jaabiɗon ko landal joni arayɗo ari mi yeggiti kadi andintingol musidɓe julɓe teddiɓe ɓen wonɓe ɓe jentade radio o haray kala faalaɗo wadde landal yomo waɗa ko téléphone makko étoile 6 so tawi koye anglais on star 61 so tawi noon aray koye puular o faala wadde inchallah waray ko hoodere nden 64 watta nde wootere o habbo tour makko hamɓe udditanamo micro o wama makodude karama koɓe inchallah joni haray lan udditande hekki ɓen ɗon. Assalamu aleykum udditaniɓe on numéro sakkitoro 14 93 wonɓe France ustade no jenti on. barakatu nala toon. waleykum salam. Naam. Toon hiɗon e jaam. e jenti on. alhamdulillah modi ustade on jarama fota yo Allah lanɗo waɗan on joddi aljanna. amina e fof meɗen yo Allah yonde. Naam haray komi faala landade ko fiwano haray enen wontirɓe ɓen ka leyɗe ga. Naam. wonde wano amande ji no heɓa men ni ka ɗuma ka wano otoje bis ma wano o facture ji ko ɓe addata ka l'école ji wano cantine ji faɓɓe si tawi ɗum ɗon kadi ɓay nayi si ne yoɓaka ha neeɓi fawodira sino tawa e ko makuɗon ɗo riba on. si tawi on tigi addanama facture ko duwa yoɓugol o henndike facture on leyɗe ka wonɗen ga tawi a wawatamo yoɓude a yimmoto yaha tawaɓe waɗon plan de pays ɓeyna yoɓa e lewru be lewru ɗum ɗon kono si tawi a waɗari ɗum ɗon a henndike facture on a marimo ɗon ha ɓe waɗoyi rappel woɓɓen toon ɓe waɗa e rappel ɓe andindina on tigi nde woote hara ɓe ɓeydari kono si wonti marimo ɗon ha ɓe ɓeydi haray konko ɓeydi ɗon hannde kadi woni riba. Naam haray wano min ko addi yomi lando mi laɓɓina moƴƴa haray wano kami woni ɗo fayɓe amɓe kaka l'école ji toon woni e ñaamude wano hitande feƴƴude nden hari ko laamu wano mairie on ɗo ko kamɓe wonno yoɓude ko feƴƴi ɗo kono noon ɓe itti ɓe inni noon joni ko yomin yoɓu joni noon haray assistant joguiɗo lan on ɓay haray menen situation fewɗo no wayirini o ni wo joni o fayɓe ñaamu toon o régla probléme on kono tuma o ɓe addande la facture si ɓe addi mi naɓa mi jonnamo kono fusi ala ka yoɓede haray noon no maafinilan ɓay haray no yewtirɗon ɗo ni e kadi ɓe nangilan ɗo kadi nde wootere tawi tiki an on charge e ɗum ɗon kadi mi yoɓaali donc mi annda fii mum fof mum ɓay haray mi taakaali ga moƴƴa jooni noon no aani ni no maakirɗon ɗo ni haray si tawi haray ɗum ɗon naatorta toon haray no aani ni on tigi ɗon noon on tigi jogaa ko yoɓa haray mi annda ɗum ɗon kay so tawi ko min mari e lan e so tawi ko wonɓe innude ɓen haray yo jogiiɓe men ɓen safe ɗuma ko addi ɗon landade kon fiike assistant ñono ka l'école on ɗa o inni o aran tawi facture on si ari on yetti on naɓoyimo haray on on laaɓi e muɗum riba hay hunde ala telen noon si tawi ko facture ko yowndiri fi otoje ma garugol goɗɗum si ɓe addani on facture on mo ɓe adi addude on ɗon o mara riba ko on yaw yoɓon mo hannde kadi joni noon ko son mari on ɗon noon woni joni yontere jonte ɗiɗi lewru haray ɓe waɗi date ko ha woni tuma yoɓete so ɗi noon acci ha on date ɗon feƴƴi a yahari yiiduɗa e maɓɓe famodirɗon toon ha ɓe ɓeyitoyi goɗɗi e hoore mum ɗon haray woni riba kono so tawi mo ɓe adi addugol on toon sa yoɓoyi on noon on no naw riba. ok noon haray ellala ɗo na kaka affaire cantine fayɓe ɗa waɗi komi landi ɓay ɗon ellala ɗum ɗon haray na riba. ok on jarama albarka yallahu lanɗo windu baraji ɗin hari annilam on jarama yallaɗa on joddi aljanna. min udditani ɓe natirre ɓe ɗo anonyme email maɓɓe on ko mamadou p
sellel ba 2. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Awa ustaz na jenti Allah inshallah. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Nalato. Antum nalato. Alhamdulillah. Naam. Mimi do landa langal ko fi ka inno don si tawi on tigi mbuɗi ɓeyɗi ni si tawi ara on tigi ɓeyɗi ara waɗaɗi hokkitede sara fi wargol laawi ma ɗum wargol buɗo so on tigi no waɗi ɗum noon haray on tigi ara ɗi noon mbuɗi mari baraji ka haray ko bakkatuno e mum ɗin mbuɗi fawti ɗon fof haray ko yeddi okkitira haray o maraki baraji e mum fiyon ɗum kanko ɗi laaɓanamo joni noon haray sitta okkitirgol ɗigol ton e ɗi accugol ɗi ton haray ɗen ton kadi wona jullo ɗen hande kan ɓe gollitira ɗi on ti yaltineɗi ha gayna okkitira ɗi kono haray anon a jogaki baraji e muɗum ko ɗon karama ko ɗen jetti. Ok, mi fala landare ɗon fi affaire o soodugol suudon ko honno arta on tigi wawata soodirgol tawa ba ala e mum soodugol ɗon suudu harati ba ala e muɗum on tigi a suudu ndu ɓe yeeyde ndu 100 000 € ma 150 000 €. on tigi haldida e jooma suudu ndun bon mi yeeyete ndu suudu ɗo 150 000 winnon kaydiji 150 000 inna noon joni mi jonnete 100 000 50 000 o mi yoɓira lewru ma mi yoɓira joni hitande nden e nder hitande hara mi gayniɗi hara ko winduno ɗon noon ko ɗum ɗon hay hunde ɓeydoto akko e hoore muɗum oɗo himo laaɓi pos amma noon joni yo yiw suudu ndun ha gayno on jogaki mbuuɗi ɗi yahon yiidoyon e banque on yoɓana on to ha gayna si ɓe yoɓi hande kadi hara onon ko yoɓitu banque on ɓeydita hoore ɗon on hara nden ñammande ɗon ko nden ɗo woni riba si tawi ɗon koye woni hara wona riba to si banque on soodino suudu ndun ha gayni wona 100 000 € ma 150 000 €. ɓe yeyita suudu ndun 200 000 ma 250 000 ɓe heeɓi intérêt e hoore muɗum soodade ɗum noon hallum fotton hoore ɗum noon haray hina riba amma noon no ɗo woni guerde ɗo ni fewn ɗo ni haray riba o hina ɗon. jarama boy ɓuri moƴƴude. Assalamu aleykum. Waaleykum salam. Assalamu aleykum warami uditani kiɓen ɗon Kadiza Diallo Balde. Waaleykum salam tullah. Assalamu aleykum saz. Waaleykum salam tullah. Yaafe haɗa mi landal ngal koko yowiti e o nabugol mbuuɗi wano ka Western Union ñande go mi nani e yewtere woɓɓe ɗo e bayana sinami faayo hiɓe yewta fi nabugol mbuuɗi e Western Union ɓenni haɗa riba no naate seeɗa kono mi faamano tigi haɗa mi annda onon kon ɗoni makumon e muɗum ɓa ɓenni o haɗa si o tigi wano naɓiri ɗo inne mbuuɗi amen ɗo pound donc hettiroyi ka meɗen franc kono mi faamano tigi ko honɗum ɓe faandino e ɗum ɗon haɗa ko honɗum woni ko marton ko ɓeyton ɗon wonti yoɓata ɗo kon fiyo mbuuɗi muɗum naɓe wonti naɓa ɗo joni euro hettoya euro ma joni na joni ɗin ɗon hina sensugol wonnon e naɓude kon ko coggu ko ɓe naɓani on ɗi kon ɓe yoɓina on mbuuɗi 5 ma mbuuɗi 10 ɗum ɗon ko coggu ko ɓe naɓi kon ɗin ɗon hay hunde riba ala e muɗum ɗum ɗon si mi faami wano si o tigi naɓa e ɗo joni nen 50 €, donc ɓe yoɓanmo ɓe inna yo yoɓu 5 € fi coggu naɓugol ngol o hettoya ka meɗen franc haara ɗon riba ala e ɗum ɗon riba ala e muɗum ok mi faamani woni yewtere ɓe yanden kono ɓe wonno yewtede noon riba ala e makko ok on jarama albarka assalamu aleykum. Waaleykum salam. ɓe udditani kiɓen noon Aissatou Bari ustade no jenti on. Allo assalamu aleykum ustade. Waaleykum salam wa rahmatullah. Awa mi on no landalangol ɗo ko wano par exemple siɗa wallinande pay koye mbuuɗi ka banque fi éducation maɓɓe on a wallina par exemple $200 e nder chaque mois $200 e nder année on gouvernement on inna ɓeyditayi $500 e hoore mum so ɗum ɗon kadi haray ko riba ka ko honno ko ɓe ɓeydi ɗon ko sabu ko ɓe golliri ɗi kon ka non ɗum ɗon naafi banque on wano gouvernement on inna sa sevani pay kunkun ko jangirta kon ɓeɗu ko sa sevanimo $200 par mois e année on si timmi gouvernement o woni addude mbuɗɗin waɗa ka compte ma $500 ɓe watta e hoore ɗum ɗon fii ko ɓe ɓeyditana pay kun fii ko jangiroya sikkuna banque on addata na banque on arata koye juuɗe gouvernement on woni yuude ɗin ɗo naaɗi riba ok
ko honno tawiyantelan si tawi wano bankon ɓenna par exemple si a wallini ɗin mbuuɗi ɗon kamɓe ɓenna ɓe ɓeyditante wano $20 chaque année ɗin ɗon haray ko riba ka ɗin ɗon woni riba ok ɗin ɗon noon ɗa wawi ɗi yaltinde e nder ɗin mbuuɗi ɗon ka ko ya ƴettu e mbuuɗi ma chaque année on $20 ɗon ɗen jonna okkitira ɗum ɗon no wawi marsugo sa itti ɗum e mbuuɗi ma foti ko ɗi woni diga banque foti ko mbuuɗi ma ka jiifa ma ɗi marɗa nokkugo sa itti tun annike ko ɗi ɓeyti to hara yoni hande kadi na en ɗon ko be yahana ɗinga banque toon tigi ok awa joni noon won tigi ittata hannde kadi ɓay hara hiɗa anndi ko jeli wallinɗa toon hiɗa anndi ko jeli ɓe ɓeydiɗen noon ittaɗi hannde kadi ɗin noon okkitiraɗi awa wallahu alam waaleykum salam assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori 71 27 waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu assalamu aleykum ustade waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu haray min landalal ngal ko nanen ka makuɗon ɗon haray kange kalise jungo tew ko ɗon woni mi faamali moƴƴa est ce que ɗon wawi lan faltingol ɗon par ce que ɗon mi faamali haray ko hon ɗum faandi ɗon o anndi joni so yeynira kange ko foti hara kange ɗen hiɗe serti kono so mi anndi joni no anndi mi jonnu misal min nena joni mawɓe min innayi ko honɗum wattiti ñale e ñale o anndi haray ko hutagol nge mungel naam voilà joni noon so yeeyira joni hara ko kange e kaalisi ɗon ino wawa yeeyde ella wala e muɗum ino ɓurdi valeur ji ɗin hannde kadi amma noon kange e kange o ma kaalisi e kaalisi on ɓeyni way ɗon o haray sellata ok awa haray on jarama be albarka haray lan mari kadi question goto men nasilan wawi ou pas en gasaray meɓen no ɗuuɗi nam lande ɓay ɓe udditi ok haray ko fiiɗe wano piiji kon tigi so taka internet ni ɓe inna par exemple on tigi no wawi yoɓugol ma hayka ka magasin ji ɓen on tigi no wawi yoɓugol laabi 3 ma 4 ma 5 sans frais joni noon wonde si a validi ɓe waɗanoyama ley ɗon ɓenna frais de dossier donc maɗum ka magasin ɓenna yoɓay wano 2 euros ɓay ɓe landotoma pièce d'identité ma on ribbe suka ɗin kayriji chèque baare ɓenna ɗum noon ko frais fi dossier on kono na ɓeynata ko intérêt sabu ko wonɗa yoɓirde ko laabi 3 laabine est ce que noon no naate ka riba ɗon ou pas ɗum ɗon naata ka riba naam ok ɗum ɗon ko naata ka riba fi won noon ko halduɗon kon ko ɗurɗa ko goɗɗum ngo ɗum noon taworaka haray ka riba toon anndi ɓeyni si tawi joni a wawa soodugol ngol haray ko ɓe yoɓa koye ɗon ka i ɓay ɓenna ko frais de dossier donc ɓennata ko intérêt kamɓe selon ɗo ɗo gandi o ɓennayi intérêt 1% madde ko kono ɓenna intérêt ala kono wan on 3,5 € ko ɓeyditi ɗon haray ko frais de dossier ko ɓe waɗata toon haray démarche woyi ɓaɓe ƴetta kaydiji won tigi ɗin ɓe mara e tout ça fi yontugue wawi yuɓɓugol laabi buyi on no wona o riba noon yeru komi anndi ko naam ok amon jarama albarka bo Allah yuɓɓon ko ɓuuri moƴƴugol en jotti amin assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam tullah on jarama ala toon alhamdulillah eyo min landaɗal ngal koko yoɓiti e fii comme si tawi joni hara comme hiɗa gollirde e piece orange ni hara joni noon a yeehi ha mbuɗilan ni ka téléphone ma a heɓali ka sooda kamɓe kadi no woodi no ñawlortoɗa joni si a ñawlike exemple 1000 francs haray ko 1100 francs yoɓitoyta ɗum ɗum mi landi ko honno woniri kañum kadi innumi comme ni hara joni wano ɗi téléphone ji piece mo on tigi woni e gollirde on ara ɓe ñawla si tawi on tigi hino wawi ñawlade crédit ko noddira joni noon si tawi a ñawlike exemple 1000 francs haray ko 1100 francs yoɓitoyta 1100 francs kamɓe ɓe ƴettoye 100 francs profit kala mo koye ɓuyno inni wo haray o natoyi ɗon ka riba eyo o natoyi haray ñafori ka ñamande pooɗi nafoore hannde kadi par ce que ko ɓayi on ti ñawlike ɗo woosino maapi kamɓe kadi ɓe ndaari ko wontigi maapi kon haray hannde kadi ɓe fayimo ɗin noon hannde kadi haray no tawa ko onno harmini riba kon sabu ɗum ɗo wona hannde kadi soñdia e hoore miskine ɓen hannde kadi si goɗɗo ñawlori no wooso ɓittike joni noon oya kadi profitire ɓittande makko nayi o fayimo ɗum noon ko hanno ɗum ka o ɗumanni ɗon ko yo yeyimo ko o hana yeyede kon hara o ɓeydari hay yehuga ok na wallah Allah ko mbaraji ɗi amin assalamu aleykum sadio waleykum salam
o yafoto de ta téléphone en coupé minni o ngacce yakke lande den do non ayɗo ngandi aray lalawa kisano jentede moƴƴa ɗe ɗuuɗi ɗo moƴƴa noon mi annda joni so waɗe commune de tan annon sana jama o ina tungurno pandi na may ha wona 00 away ɗe ɗuuɗi ɗo ɗo moƴƴa joni lawɗitande kiɓɓen ɗon 00 waccire ni inchallah lawɗitande kiɓɓen ɗon assalamu aleykum muritaniɓe ma keteɓe ɗo Moussa ustade no jenti on kene noon naatiroɓe gimel on aray laaɓa moƴƴa assalamu aleykum non andeme ça va joni lawɗitande kiɓɓen noon ala nanade assalamu aleykum assalamu aleykum ma keteɓe ceerno boy ustade no jenti on وعليكم السلام نالاtum نعم عليكم السلام ورحمة الله جماعة نالاtum أي أستاذ نالاtum الحمد لله يدي الله نعم تنقولن aray ko adi kon ko weltanagal on aray Allah lan ɗon yoɓon ko ɓuuri e moƴƴugol min aray ko goɗɗo landilan ɗo landal aray wano no wonirɗen ɗo ni enen ka leyɗe gaara yoɓugol paasi on anndi ka ɗuma sa soodi ka cabine ko 2 € 10 ɓe yeeyata jooni noon sa ƴawi ka nder métro ma ka tram ma ka nder bus ko 2 € 50 ɓe landilan noon jooni ɓe o ɗum ɗon sino naati e riba e sinata o naata e riba ne ni o naata e riba awa ara on jaaraama non joni ko fii doginowo on joni yo wonu tranquille mo be sooda hannde gay so jawa hara nayi gooto dérange mo ton ok ɗon kadi on ɗon o naatortaka riba ko karama ko woɓɓe ɗon inni hannde kadi ɓayi ticket normal on ɗum waɗi nokkiyel ɗiɗi sa soodoyi ɗo ko ɗum ɗo sa soodoyi ɗo ko ɗum ɗo joni noon si on acciiɗa yeehi soodoyiɗa ɗon hay wata wonde riba fof ko nokku gotum wonanno e yeeyeede hara nokku gotum ɗon ɓe ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗon haray prix o himo natore ka riba kono hiɗa on tigi no anndi wande ɗo waɗa joni abonnement ji ɗi kadi hino ɓurdini noon kadi wando joni o yeeɗo goɗɗo waɗa abonnement mo hitande hara ko wonɗo CPAS ɗo joni ko 5 € pette ɓe lanno toon yoɗɗo waɗo abonnement ɗo hara ko ka mutuel ɓe inna 89 €. waɗo abonnement mo hitande hara ko wonɗo e golde ɓe yoɓinama ɗo 400 ha 500 €. o anndi ɗon ko haaliji ɗi woni koɓe daari fowle on taway ko fi hitande donc ɗin woni darde e nokku on hannde kadi on non o yowondirta haray fii kadi baato ok ça va min ko watti ɗon kadi goɗɗo kadi landila wano abonnement ji ko waɗeten ɗo lewru kala wano ƴetten saare Bruxelles ga sa waɗi le 4 ko le 4 lannata joni noon le 4 si hewti le 5 ara waɗaari bako ara jogaaki paasi o ɗum ɗon aray konno woniri e tawde walloni kadi toon sa waɗi hay waɗɗa le 20 ko le 30 lannata o ɗon kadi ara si lanni le 30 a ƴawi ara jogaaki kono ara ko le 20 waɗɗa joni ɗi jour ji ɗi a gollitiraari ko honno aray ɗum ɗon kadi woniri tawi goɗɗo waɗi ɗo abonnement ɗo fiimo lewru ha le 30 30 janvier lenni so ƴawoyi le 31 so ƴawi o yoɓaari haray o comptete haray o wujji tram ma métro ma bis on ok ça va yon ko yoɓuno fi muɗum kon lanni haray hannde kadi ok haray ɗon kon wujji haray hannde kadi fiyon haray kanko tigi haray mo suuɗade haray mo huuli ko fottugol e contrôleur par ce que haray mo anndi mo bonni donc haray mo fellugol awa yo noon jarama goto yehi awa joni ara on jarama albarka buyo Allah yoɓ joddi aljanna ya Allah ya Allah nani jentiɓɓen fof ɓe jaɓa kadi amina en fof meɗen yo Allah nafire assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullah assalamu aleykum ɓema keteɓene Mouhammed Almani assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah usanen jenti on assalamu aleykum staso waaleykum assalam wa rahmatullah nam komi faala landitade ko tawi wono ɗo ni joni haraɗa jogii mina joni wono facture suudu ɓandum ma ɗum facture téléphone hara ɗum ɗon fof hiɗa waɗi hara koɓe ƴetten hoore maɓɓe ka direct
joni noon ɓe aroya noon ƴettugol tawata mbuuɗi ɗin ko ɓe duwa ƴettude kon amount ɗon yonaka compte ton joni noon après wonoya ɗo wono une semaine ɓe addanoyama lettre ko suudu ɓeyna ɓe falno ƴettude ɓe wawali ƴettude wano hara ko 600 euro yoɓayno ɗa ɓe ɓeydita 3 euro e nder majji ma 6 euro haray ko ɗin ɗon faala landitade haray ko so tawi ɗin ɗon kadi haray no natori ka riba no ɗin ɗon haray ɗi natoraka riba ɗin ɗon ko frais maɓɓe on noon windugol lettere on postila lettere on adda ko ɗin ɓe facture fewno ɗon si tawi noon hara joni on tigi no andi mbuuɗi ala toon o signalari ɓe o waɗara toon mbuuɗi haa ɓe ɓeydoyde plus ɗon ɗi naate kadi mais si tawi kankadi o anda few kamɓe kadi ɓe addoyi beru ɗin ɗon ɗi wonta riba joni ko gollowo on ko addi kon ko ɗi woni ko ɓe yoɓiri ɗon hannde kadi amma noon si ɓe ɓeydu toon goɗɗi goo ɓeyna ɗum ɗo ko ɓe ari kon ɓe tawar ɗin ɗon iɗa wawi wonde riba so tawi hara ko saabu weltindare ma amma noon so tawi hara on ti yeggitu Allah nanguiti ta goɗɗo haray ko yeggiti ko ɗum ɗon souvent ko ɓe windata toon haray ko wona ɗo ni so tawi woni ɓe falama ƴettude 500 euro joni noon tawa ko wono 480 hara no manque ɗo hara ko 1 centre ɓe falama ɓe ƴettude banque on kañum tiritede ɓe ƴette banque on artira ko ɓe windata ɗon noon ɗon ko amount ko banque on tiriti kon haray wo ko ɗin ɗon ko ɗum ɗon ɓe windata toon safe koko ɓe tiiri kon e ko banque on tiriti kon ko ɗum ɗon aro e windoto souvent haray ka lettere toon si ari joni noon ɗon amount ɗo mi andaray ko amount on hakkude maɓɓe ko banque on artiri kon e si tawi haray ko fifa no makirɗon noon ko golle maɓɓe ɗe aso mi anda tigi tigi voilà ɗon si tawi joni hara on tigi hino anduno no mbuuɗi ala toon himo waɗi les domiciliation ɓe aranayi ɓe ari ɓe tawar toon ɓe fawimoɗi hara mo andi few ɗon ɗi wona e riba amma noon si tawi joni hara o andano yanirimo noon tun ɗi wonta riba si ɓe inni kadi ko fii ko banque on ƴetti kon ko banque on ƴetti intérêt mum on ko yoɓi ɓeyato kon ɗum ko riba si tawi noon hara ko fii ko ɓe addiranma lettere on kon haray naaɗi riba nam joni noon waɗa ɗum noon so tawi no ɓe windiri ɗon noon haray ko ɗum haray on tigi ko ittu on ɗinɗi ɓe fawi ɗon okkitira haray si tawi woni ko fii ko banque on tiriti ko windi ɗon tawi ko fii ko banque on tiriti ko nam awa on jarama assalamu aleykum wabarakatu assalamu aleykum udditani ɓe natirɓe ɗo numéro sakkitoɗo 48 12 assalamu aleykum assalamu aleykum ustade no jenti ok na ala to ustade alhamdulillah yedde Allah ok min ko mi mari ko mi ɗan ɗo ko fii mbuuɗi ɓe gouvernement Vlaandering on ga ɓe waɗana yimɓe ɓen ɗo si ɓe feƴƴini duuɓi 24 50 euro yoɓetiɗi hara wano Bruxelles toon ma ɗum wano hella ha français ɓen kamɓe ɓe maraɗi ko fii landago ɗum fii ɗin kadi si on tigi feƴƴini duuɓi 24 si on tigi ɓurni duuɓi 24 ɓe inne wonde manna kala ɓurnuɗo duuɓi 24 no duwa yoɓugol ɗo 50 euro si woɓɓe harayno ga ɓe maramo coɗete ɓe hara ɓe nawnayi kono ɓe mara ko ɓe ñawdora ɓeyno wo ko ɗin ɗon yoɓete fi muɗum ɗin ɗon hari mine naari fi ɗin ɗon few ɗin ɗon no woodi hella menen ɓe Vlaandering hella kam mi wontiri ga sakkane ɓe adda ɗi wano 50 euro fi yoɓugol to ɗin ɗon hinaɗo ko 50 euro fi hitande kala waɗi kon taw hinaɗi riba ɗum ko domaine social noon haray ko wallitagol tampuɓe wandi wona koko innete balle ɗo joni CPAS ni ko woɓɓe woni e gollude mbuuɗi mum wona ittede jonneɓe ala gollude ɓen tampuɓe wala joni noon kamɓe gasi ɓe waɗi joni sari hara kala nawnuɗo ñawdoto kala weelaɗo ñaamay kala holɗo holtinte kala mo maraka loosa kadi ittete ɓe ƴetta seeɗa noon hannde kadi no kondi o tawi ko fi sabilillah ko noon nanditata e ka meɗen gadina men ƴettugol ɗin noon hannde kadi waɗa haray min on yeru faamu an on mi yaari ella e majji jarama inchallah assalamu aleykum waleykum salam awa assalamu aleykum ustade joni awɗitande sakkiti ɓen ɗo ay landeren ɗo yiɗe ɗuuɗi moƴƴa lero yoni inchallah assalamu aleykum ustade no jenti assalamu aleykum wa rahmatullah ferma noon en noon ka jonde ɗen en même temps aleykum salam tullahi ok ustade ko Mamadou Sali mo mari landal aɓe lando ɓe jaabo kadi gasi bandirawo men go landike ɗon fi o facture mo ɓe addata ɓe tata o tigi tawali mbuuɗi ka compte makko ɓe ɓeydita
laamu ngun tigi dénonci ko ɓen addoɓe facture woni waɗde kon kenen ɓe adda e rappel hara ko 15 euros ɓe postirta lettre 15 euros ɓe addude ko fanɗi kon ko 7 euros 50 ɓe postirta lettre alhamdulillah fof ɓe naɓi lettre ɓura ennero surtout on paquet mo ɓe addata ɗon are ko ɗo mi yiɗi e hiltitano en jasakumullahu hayran sukra mbaso haydi woni intérêt hannde kay sere ko ɓe yewtir ɗo ni hana naafi lettre on haray ko intérêt woni ko ɓe tiiri haray hannde kay ɗum noon haray laya juus wata sellude to bange maɓɓe on gane wona Bruxelles ɗo wonde ɓe adda ɓe addini hara ɗuuɗi ha ko 5 euros ɓe addata ɓenna ko frede ɗum on frede dossier ko ɓe waɗiri lettre on ko mino yiya ɗum ɗo wonde ala ɗum noon ko frais on ɗum noon wonta riba amma noon so ɓe ɓeyditi to ha feƴƴitoy to si tawi hara ko an kadi woni sabu muɗum ha ɓe ɓeyditi haray hina natora e muɗum si tawi noon hina an haray tigi tigi on natorta kadi ba ma so tawi hara ko yeggitugol amma noon siko welsinare hiɗa andi fi mum ɓe ari ɓe ƴetti ɓe ari ƴettugol ɓe tawi ala toon joni ha ɓe ɓeydoyi haray ko an wonta mas'ul on ko Allah ni torde fi muɗum wallahu alam haray mi hunna aadi ko min dalil men yewti ko haray en tori subhanahu wa ta'ala ya Allah ko en baraji nafoore ko woni e nde jonde ɗo kon miɗo andintina julɓe ɓen fof muɗum haray hande ko juma sa on pooɗi keno heddi seeɗa kono ari e makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ala ko ɓuri moƴƴude ñalande e nage nge yalti e muɗum wa ñalande juma wo ko nden ñande woni ko Allah tagi baba adama ko nden ñande woni ko ɓe yalti ɓe naati ka aljanna ko nden ñande woni ko ɓe yalta e nden ñande kadi woni dargal ngal ko daroye to ɓe maaki kala juuluɗo e an ɗum ko innugol allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima no andirɗen noon salatul ibrahimiya o ñande wo ñande juma o tigi ɗuɗɗini ɓe maaki wondema haray kaɓe beeli to madina Allah hewtinoye e maɓɓe kala ko o tigi juuli yettiɓe Allah yoɓita o tigi laaɓi 10 ha ɓura on tuma sahabaɓe ɓe landi enene laaɗo ko honno noon kala ko min juuli e maɗa hewtiroya e ma madina haray a maayi a ñoli ɓandu ma ɗum ndu lannino nelaɗo ɓe sakkitori wondema Allah no harminali leydi ndi ñamugol teral annabajo haray ɗuɗɗinen jantagol e inde Allah nden ɗuɗɗinen juulugol e nelaɗo e ñalande juma o haray wa fil khitami nas'alul mawla jalla wa ala أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله عنا خيرا فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بركة بو جارة موجة. إن شاء الله دجابة. يلاكم براجل إن شاء الله. مالو إن شاء الله الدكتور سيلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ara iren jango inshallah me ya to me fanno kadi yidi jango inshallah. Yida inshallah. Ah problem wala. Joni ara kadi o ya foto non nan kasi ta yara ko me woli ko no boyli sera bay ko me wombe citade. Hay woni boyla no fewiyet. Awa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi musibe jilbe teddu bara mi ala julnude hala pandi. On jarama buy batte ko jentino ko yewtande yalla fami on ko be karama ko be do waji en. Wawe gollitirde inchallah are ko falanditinde ɗo ko hunde raɓɓunude joni are juma arowo are ko oustad hafizu sow hafisahullahu are ko ɓen noon min invite ko radio juma arowo à partir de 21h30 heure Paris 20h30 heure Guinée inchallahu are on fof saɗi mon ko tooli ko radio lawol kisal joni are ko ɓe waajoyto en fimu mawdu maɓɓe on ko yowodire fi moƴƴugol jikku are ko on tem ɗo min suɓani en inchallah ware ɗum noon ko jumarowo ɗo itali inchallahu yawgol ko Facebook lawol kisal ma ko YouTube ware darsuji buy e bayanaji e kutubaji noon fof areno ko YouTube toon ɗo wawi yawde jentito ɗon to inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Allah ko walugol e jam. Lawol kisal ko lawol peewal e ɓantal.